Assalamu alaikum, ардактуу биздин катталуучулар. Бүгүн 20 сентябрь 2020 жыл, саат 8 болду. Бүгүн биз Кара Суу районуна караштуу Учкун айылында жайгашкан Учкун мал базарынын маңдайында турабыз. Ушул базардын ичиндеги жалпы уйлардын, малдардын баасын билип беребиз. Андыктан биздин каналга али каттала элек болсоңуз, подписаться кнопкасын басып, жазылып коюңуз. Тоқты қанша алды, ака? 66 oldu. 6600 сом. Саған қанша алды, аға? 300 bin oldu. 300 миң. 0, 1, 2, 3. Ondan емес, 7-ден кәмі бар екен. 11.300 болып тұр солы. Өгіз қанша алды, ака? 38 миң. Жаш өгіз. Қозы қошқар қанша деп атасыз, ака? Басын айтып қойыңызшы. Aldım mı? Алдыңыз ба? Қанша алдыңыз? 14 kek. Эко тең қозы қошқар. Ушул эко 14 миң, 7 миңден. 14 миң болду дейсиз бе? 14 миң болуп тур. Козулар канча болду, аба? 7,5 миң. 6700 болуп тур. Эркек. Таксыр канча болду козулар? 7,5 миңдан. Канча болду, ака, баасы? 9,5 миң. Солуп 9,5 миң болуп тур. Ушул кой 7800 сомго сатылды азыр. Ушул козун 6 миңге алып тур. Митис койлордун баасы турайбыз азыр. Ака, канча баасы митис койлор? 9 bin. 9 миңден. Таксыр канча болду козулар? 6,5. Ha? Kança oldu aka mı? 10 ming so'm. Kança oldu aka? 26 ming. Urga çıkın acın. Torpak kança oldu asım? 38 ming. Bunun acın kança oldu aka? 36,5. Uy kança oldu aka? 102,5. 102 ming so'm bo'lib turish kerak. Cho'ng uy. Sizga qancha oldi taqsir? Buqa qancha oldi aka? 61 ming so'm. 1000 so'm tushmay qo'ydi. Ekoni 122 ga olib tur. Do'stim qancha oldi? Qanchadan puli? 35 ming olib turish oldi. 30 ming so'm olib turish oldi bundan. Do'stim qancha oldi bundan? Qancha oldi akamdan? 32 ming. Ava qancha oldi? 60 ming olib turish oldi. Sağan. Torpog'u. Do'stim qancha oldi bundan? Qancha deydi? 46 ming deydi. 17 ming bo'lib tur shul torpoq. Ukam torpoq qancha oldi? 32,500. 38,5 bo'lib tur. Shul uydun baaсын surayız hazır. Mal bazardagi uylardan eng biyigi o'xshaydi. 60 ming deydi, 48 ga beribdir.
Аксакал баасын канча деп атасыз? Баас 38. 8 миң. 70 миң кеми бар дейт ушул саанды. Жашкын ажын. Ака мына саанды канча деп атасыз биринчиден? 70 миң. Наркычы? Ака саанды канча деп атасыз? 60 миң сом. Мына торпогу 60 миң сомдук саандан. 48 миңге бербей атат ээси. Досум саанды канча деп атасың баасын? 55. Сурап атчабы? Ушул боз уй экен. Канча деп атасыз баасын? 50 миң. Миң кем бар дейт. Торпок эркек бе? Сан уйду канча деп атасыз ака? 85 дейт. Торпок чоң экен, а? Эркек бургачы торпок? Бургач. 75 миң дейт. 70ке бербей атам дейт. Сан уй. Ушул торпогу. Ушул сан үйдү 85 миң дейт. Торпогу эркек. Ушул торпогу. Ушул порода уй. Породасын не дедиңиз ле? Черный песток. Черный песток? Черный песток. Россиядан келген бе? Российский порода. Торпогу эркек экен. Мына торпог канча айлык? Июнда алганбыз, да? 86 миң кой. Баасы канча ака? 160 сот. 160 миң. Канча литр сүт берет? Ya. Канча литр сүт берет? Men 13-14 litr süt sağ aldım birinci gelgendeçi. Аха. Benim azı Cayro'dan geldi. Cayro'dan kaçıp ettim. Мына торпогу деле жашта турабы? Канча айлык? Ya. Торпогу канча айлык? Torpağı 4-5 aylık olsaydı, 4 aylık olsaydı. 4-5 айлык. Мынаке бийиктиги дагы бийик экен. Мына ол сиздер көрүп турган биринчи торпог экен. Уйдун бийиктиги эң бийик экен ушул базарда. Баягы мен биринчи көрсөткөн бийик уйдан дагы бийик экен. 110 миң дейт ошол торпогу менен. 80 миң дейт. Торпогу ургачы. Канчанчы торпог аба? 5-нчи торпог. Al pazarda. Ушул Симентал деген породадагы уй. Торпогу экинчи торпог экен. 10 литрден ашык сүт берет. Баасы канча дедиңиз ле? 106. Yoksa. İçindeki Баасы 170 миң. Торпог эркек бургачыбы? Эркек торпог. Торпогун көрсөтөбүз азыр. Мынаке торпогу. Наракаш туруңда. Ине бала 170 дейт. Ушул порода уйду 155 миң сомго алыптыр. Азыр торпогун көрсөтөбүз. Ушул торпогу чоң эле бир кунажындай бар экен. Торпогу ургачы. Азыр желинин көрсөтөбүз. Ака бир кыл букалар окшойт а? Канчадан деп атасыз эми? 50 миңден. Канча жашар булар? Полторашка. 1 жашардан өткөн полторашка, 1,5 жашар букалар 50 миң сомдон дейт. 55 миңге бербей атат ушул буканы. 65 миң кеми бар дейт ушул сары буканы. Ушул букаларды 65 миң сомдон дейт. Ака буканы канча деп атасыз? 60 миң кеми бар дейт ушул буканы.
Ушул букалар баары бир кыл, 1,5 жаштан. Баасы 55 миңден кеми бар дейт. Ушулар 50 миңден кеми бар дейт. 8 баш бука. Чоңдору 55тен дейт. 26 миңге алыныптыр ушул ургачы кунажын. 1 жашар. Досум, мына экону канча деп атасың баасын? 100. 200 миң бе, 50 миңден? 1 жашардан өткөн бөт элекпи? Ушул торпок 42 миңге алынды. 42 миң сомго алыныптыр ушул. 35 миң кеми бар дейт ушул кунажынды. Досум, тайдын баасын канча деп атасың? 25 миң. Былтыр тай окшойт бул, Ушул тайды 40 миң сом дейт. Аксакал. Ушул кара тайды 30 миң кеми бар дейт. Канча айлык аба? Мына. Апрелде туулган. Ушул тайды 23 миң сомго алыптыр. Эркек тай. Ушул келте тайдын пародасы кандай эле? Абакан деген келте тай. Жашы канча жаш болуп калат ошондо? Полторашка келте тай, пародасы Абакан. Пулу 200 миң дейт. Экөнүн жашы, бою бирдейби? Аркы ичкираак экен. 200 миңден бе? 100 миңден 200 миң? 200ден. Ай. Не себептен мындай кымбат? Пародасы жакшы болгон үчүнбү? Башка келте тайлар мындай эмес, бийиктиги? Канча экен? 200 миң. Базар канчага чыгарды таксыр? 300 миң. Базар экөнү 300 миңге сураптыр элдер. Ачып турмун. Жоошкана? Мингичпи? Аркасынан тартабыз. Ушул Абакан деген пародадагы келте тай полторашка. Бул келте тайды 70 миң дейт. Ушул кунан 65 миң сомго сатылды. Ушул Бул бенин баасы канча ака? Баасын 70 деп атабыз. 70 миң. Жашы кандай дедиңиз? Жаңы ачма. Жаңы ачма бе. Канчага сурашты? Мингичпе экен. Базар канчага көтөрдү? Базар 60га көтөрдү. 60га. Бербей атасыз. Канча болса берип бересиз мисалы? 65ден үстү болса берип берет экен. Кунан бе ушул. Семиз жыл. Канча ака баасы? 75 миң. Ошондо жашы жылга эсептегенде канча болот? 2 жаш, а? Аркасынан ушул тай 32 миң сомго сатылды. Ушул 69 миңге сатылыптыр. Жашы кандай дедиңиз? 3 жасай. 3 жасай ат 69 миң сом. 57 миң болуптур ушул өгүз. Канча болду ака мына өгүз? Кунажын. Канча деди? 37 миң сом.
26 ming so'm oldu ушул турпак. Uy qancha oldu aka? Qancha? 47 ming oldu ушул. 30 ming 500 oldu ушул. 58 ming oldu ушул birinchidagi. 77 ming oldu ушул. Almakan sındıra men kettim. Sağın. Turpaq erkek. 43 ming oldu ушул. 22 ming 500 so'm oldu ушул turpaq. Qancha oldu ava sağın? 73 ming. Mınake dostlar, hazır çöp pazarga geldik. Bul buğdaydın samanı. Bağısı qancha so'm? 150 kemi var deydi. Qanday adırdıkı же түз жердики? Adırdıkı, qayrakı. Qayerdiki? Başbulaqdiki. Бұл çöp press, bede емес çöp. Qayerdiki? Başbulaq. Başbulaqdiki. Qanchadan? 180. 180'den. Çok fazla. Kemi var ekan, 170'ten berem deydi. 10 so'm tushib beretken. Бұл дағы біздің кезектегі çöp press. Бұл дағы Başbulaqdiki ekan, бағасы 200 so'm deydi. Kemi var mı? Kemi. Var. Kamayt beremiz. Qancha misali? 180'den beremiz. 180'den beretken. 20 so'm kemi tip beretken. Бұл дағы біздің кезектегі çöp press, бағасы 180 so'm deydi. Бұл дағы Başbulaqdiki o? Başbulaqdiki. Qancha press var bu yerде? 115 de var. 115 da. Optimalsa qanchadan beririz? 175'den veririz. 5 so'm tushasiz ba? 100 so'mda. Aha. Nake dostlar. Бұл жақ пробка. Бүгін мал базарда мал аябай көп. Пробкадағы болып кетті. Анткені дерлік 80-90% уйлар жайлаудан келгендіктен. Бирок еттин баасы кымбаттыгына байланыштуу базарда уйлардын баасы да кымбат. Мына 2 кочкор 25 миң сом болуптур. Мынакей достор, кээ бир комментарийдеги биздин подписчиктердин суранычы боюнча көмүрдүн баасын тартканы келдик. Бул мал базарга келген көмүр экен, баасы 5,5 сомдон. Бул Алайдын Сары Могол деген жериндеги көмүр экен.